teman-teman. Ondel-ondel baru beli pizza nih. Tuh lihat, enak banget kan pizzanya. Ondel-ondel mau mukbang nih. Kira-kira ondel-ondel sanggup nggak ya ngabisin semuanya? Langsung aja kita mulai yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Amin. Waktunya makan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak banget nih pizzanya. Lagi ah. Nyam 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 nyam. 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 Lagi ah. Nyam 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 nyam. 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 Nyam nyam nyam. Wah, tinggal potongan terakhir nih. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Alhamdulillah nih, pizzanya udah habis. Ondel-ondel juga udah kenyang banget. Ya udah deh, sampai ketemu di video selanjutnya ye. Dadah.